Nang ule, diteang dari teka sawah. Bisa ambil tadi motor sawah? Gun, pengule. Le, ayo kasus gede le. Ya kasus naon? Kasus sendal langit. Aduh, aing mang ule. Ngurus dengan sendalnya hona teh. Aing mah kertas ya ule. Lebih penting. Sendal. Menurut feeling detektif aing, kertas aing bet dina ceker hayam. Pasti kertas aing. Langkah dalam. Tewak wae hayam. Tewak sepet. Lah. Beneran. Aja. Benar sepet. Apa sepet? Benar sepet. Nah, benar sepet. Tata. Siga iya tulisan teh. Le, nah, iya kertas teh le. Cek aing ge. Le. Tuh, le. Iya tulisan teh, nu dimaksud kurang jelas teh. Tuh, mau le. Tukang. Kertas oe, kawas kurang bagawean. Nah, hos teh. Atuh bool na. Ternyata tuh ya waduk na. Balik kemudian. Balik. Ke sana teh ibu pujian.